امروز 16 январ است و برنامه خبری رادیو آزادی است. تقدیم شما عزیزان. نخست نگاهی می‌اندازیم به سرخط موضوعهای روز. از برف گریختند اما زیر سنگ ماندند و یا وضع ناگوار مهاجران داخلی. از جرگتال به امید زندگی خوب به خطلان آمدند ولی سرگردان شدند. این جا موش داره، هر روز خش میرم موشا را میخوره. روسیه تصمیم دارد به هر نفری که در زمان اتحادیه شوروی به دنیا آمده است شهروندی و یا حق دائمی اقامت را بدهد. و با پاپخای حبیب نور محمدов در خیابان‌های دوشنبه جوانان کلاهسفید میگویند با این را مخلص بودنشان را نشان میدهند. خیلی که فوتبالیستا مایک‌هاشون مخلصاشون می‌سرن میپوشن. ما هم خیلی مخلصی حبیبیم. اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. یک زن 70 ساله به نشان اعتراض خود را آتش زده است. ایستاد قربان و ساکن ناحیه عینی روز 13 ینور در بازداشتگاه موقتی همین ناحیه خودسوزی کرد. گفته می شود این زن سالخورده به خودسرانه اشغال نمودن قطعه زمین متهم است. حالا ایستاد قربان و در شعبه احیای بیمارخانه ناحیه عینی بستری است. وکیل دفاع قربان و میگوید انتظار میرفت 18 ینور مرافعه زیر حمایه‌اش در دادگاه آغاز شود. گزارش مفصل را درباره این حادثه در نشر بعدی برنامه خبری منتظر باشید. البته مشکلات کمبود زمین دامنگیر خانواده‌های زیاد در تاجیکستان است. خانواده در ناحیه باختر برای دریافت زمین و بنیاد خانه پسرش را به خدمت حربی فرستاد. اما با این هم صاحب یک پارچه زمین نگشت و زندگی طاقت فرسای خود را در یک کلبه تنگ ادامه می‌دهد. آرزوی کریم حال این خانواده را نوار گرفت. ساکنان این کلبه که همگی 7 متر مربع برای استقامت دارد تا 2 هفته پیش به شرایط خود سازش می‌کردند. این مکرون همی سال نو وردگی مکرون خدا برکت بیته ما وردن کودکور ایقا. بدرالدین 67 ساله سرما خورد و فریاد خدیجه برای حفظ جان همسرش بلند شد. بمره چیکار می‌کنم؟ هر روز پرتوت است پول ندارم که برم لیچه نکنم. بدرالدین از قرقیزهای جرگتال است که 23 سال پیش برای زندگی خوب به دهه حیات نوی شهری باختر به نزد پدرش کوچید. بعد خسر من خشتمال مرد حیوان بازد تبرکلوز شد مرد این مرد که کسل شده دیگه اون بعد بچه‌ها جای نکرد اما کی کلونش های کرد اما کی کلونش اخم خود شد. با 5 فرزند در بدر شدند و سال 2013 در این گوشه این ساختمان را به کرایه گرفتند و به زندگی فقیرانه خود آغاز کردند. تاشم پستاگی اکای جون امی تخته نو کردم با لیلون کردن وردن چکیدن ام قیامتی و لیلون هم دیدگی تاش علامت شمول میدره. خدیجه میگوید چند بار به مقامات مراجعت کردند مشکلشان حل نشد. گاهی به سبب این نرسیدن جای خدیجه با دخترش در بیرون میخوابد. باز هم برمیگردیم به موضوع خودسوزی. راسو 50 سال پیش در همین روز یک جوان چخ خود را در مرکز پراگ سوزاند. او نیز با این عملش اعتراض خود را نشان داد ولی اعتراض یان پالخ آهنگ سیاسی داشت و اسم او را در صحیفه تاریخ ثبت کرد. تفصیلات بیشتر را از مومن احمدی میشنویم. مردم دهشت زده شدند. ماه ینور سال 1969 حدود 40,000 نفر در پای تابوت یان پالخ راست ایستادند. دانشجوی 20 ساله خود را در مرکز پراگ آتش زد. خودسوزی این جوان بعد از آن روی داد که نیروهای شوروی وارد جمهوری چخسلواکیه شده بر روند دموکراتیک کنی جامعه خاتمه بخشیدند. پالخ گفت با این عمل خود می‌خواست جامعه ناامید شده را تکان بدهد. پالخ رمزی مردمانی تحقیر شده گشت که کوشش داشتند راه خود را در تاریخ پیدا کنند، اما نیروی ایمپریای بزرگ این علنگه را خاموش کرد. پالخ نشان داد از زندگی الهیده یک نفر دیده مسائلی مهمتر موجود است. درباره عمل پالخ تمام رسانه‌های جهانی نوشتند. او از یگانه نفری نبود که به چنین راه رفت. ماه سپتامبر سال 1968 اثنای جشن حاصل در ورشو ریشار سیویسی 59 ساله هنگامی در منبر بودن خودسوزی کرد. قبل از این او مراجعت نامه را ثبت کرد که در آن او از وارد شدن به خاک چخسلواکیه و حضور ارتش لهستانی را در عملیات تنقید نمود. فریادی مرا بشنوید، فریاد آدم عادی را. این ندا به مردم است که آزادی خود و دیگران را بیشتر از حیات خود دوست می‌دارند.
در این چاره‌بینی بیش از 100,000 نفر اشتراک داشت، اما مقامات توانست که مدت چند ماه مرگ فاجعه‌ای سیویس را پنهان نگه دارد. بخش لهستانی رادیو آزادی در این باره بعد از خودکشی یان پلخ خبر داد. این اطلاع مورد توجه قرار گرفت. در محل خودسوزی پلخ دانشجویان دست به گروسنه‌نشینی زدند. یکی از آنها یان زایتس، نام او در یک لوحه خاکسارانه در قبضه پلخ درج شده است. زایتس یکی از چندین نفرانی بود که در پیروی به پلخ خود را آتش زد، اما واکنش جامعه به این عمل کمتر بود. گزارشро дар бораи эътирози Ян Палах ба таҷовузи артиши шӯравиро дар шакли муфассал метавонед дар озодӣ видео тамошо кунед. дар ҳамин рӯзҳо мисли ин ки Русия дар фикри эҳёи шӯравӣ бошад, ба тақдими шаҳрвандиаш пардохтааст, маҳз ба онҳое ки дар ҳамон давра ба дунё омаданд. Президенти Русия Владимир Путин ба қонуне имзо гузошт ки имкон медиҳад сарвари ин кишвар хориҷиҳоеро ки метавонанд ба таври сода шуда соҳиби шаҳрвандии Русия гарданд муқаррар намояд. ин қонун баъди 90 рӯзи нашр дар расонаҳо ба ҳукми иҷро медарояд. Каймар Сиато дар ин бора мегӯяд. ҳар шахсе ки дар иттиҳоди шӯравӣ ба дунё омадааст метавонад шаҳрванди Русия шавад. акнун барои дарёфти шаҳрвандии Русия зарурати даст кашидан аз шаҳрвандии хориҷӣ аз байн меравад. ин аст хулосаи вакилони парлумони Русия ки дар суҳбат бо расонаҳои ин кишвар иброз доштанд. вакилони думаи давлатӣ ба рӯзномаи московский комсомолец гуфтанд, кумитаи умури миллатҳои парлумон лоиҳаи қонунеро тасвиб кард ки тақдими шаҳрвандии Русия ба донандагони забони русиро содда мекунад. бар пояи он ду қонуни дигар такмил хоҳад шуд. мақомдорони рус донандаи забон ва ё ба истилоҳи русӣ насител язика шахсеро ҳисоб мекунанд ки дар хоки Русия ва ё собиқ иттиҳоди шӯравӣ таваллуд шуданд. бар илова шахсоне дар ин рӯйхат шомил мешаванд ки наздиконашон дар Русия ва ё иттиҳоди шӯравӣ ба дунё омаданд. ба ин табақаи хориҷиён зарур нахоҳад шуд ки барои гирифтани ҳаққи истиқомати доимӣ дар Русия аз шаҳрвандии кишвари дигар даст кашанд. ба навиштаи нашрияи московский комсомолец дар гузашта маҳз ҳамин бахш боис мешуд ки мансабдорон довталабони шаҳрвандӣ ва ҳаққи истиқомати доимӣ дар Русияро ба истилоҳ азият диҳанд. рӯзҳои наздик кумитаҳои дигари думаи давлатӣ ин лоиҳаро баррасӣ мекунанд. ба қавли коршиносон ин тарҳро ҳизби ҳокими Русияи воҳид таҳия кардааст ва ба эҳтимоли зиёд он бидуни баҳсу талоши зиёд тасвиб хоҳад шуд. дар миёни муҳоҷирони тоҷик нафарони зиёде мехоҳанд соҳиби шаҳрвандии Русия шаванд, зеро Тоҷикистону Русия бо ҳам низоми барномаи душаҳрвандӣ доранд. аммо амалан ҳатто доштани шиносномаи сурх низ обрӯи муҳоҷирони тоҷикро дар назди мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ин кишвар намеафзояд. манзур қазияи ду бародар Асадулло ва Фарҳоҷон Салиевҳо аст ки 2 рӯзи пеш мо дар бораи онҳо гузориш дода будем. яке аз онҳо шаҳрвандии Русияро дошт, аммо новобаста ба ин ҳарду бародарон боздошту ҷарима шуданд. дуввумиро милисаҳо латукуб ҳам карданд. рӯ мерам ба мавзӯи дигар. волидони тифли 2-солаи иддао доранд ки фарзанди онҳо қурбони иштибоҳи ҷарроҳ шудааст. онҳо дар ин маврид ба додситонӣ ва дастгоҳи раёсати ҷумҳурӣ шикоят карданд ва ваъда гирифтанд ки давои баррасӣ мешавад давои ин волидайн. чанд рӯзи пеш замоне ки хабарнигорони радиои озодӣ ба дидани Амирҷони хурдсол рафтанд, ӯ нафаси сунъӣ мегирифт ва зоҳиран охирин лаҳзаҳои зиндагиаш буд. این نوارها 2 روز پیش از مرگ امیرجان گرفته شدند. زمان تهیه گزارش این طفل 2 ساله فوتید. نزدیکان امیرجان که بعد از 2 جراحی و 2 ماه معالجه در این بیمارستان درگذشت، طبیبان را گناهکار می‌دانند. اومدیم گفتیم چی گپه؟ گفت که نه اجازه بدین که شکم دم آورده دلش میکفه میبره ما تیز اپراسیون کنیم که امی دمش یک جای رودوش ببینیم. گفتیم خیلی توکلش بخته بر اپراسیون کرد. برد اپراسیونش کرد خیلی 5 ساعت اپراسیونش دوام خورد. بعد همونجا شنیدیم که ژلودکا کفیده بوده. نزدیکانش میگویند امیرجان را ماه نوامبر با درد پیشابدان آوردن و ادعا دارند که خطای طبیبان در بیمارستان قریه‌ای بالا سبب از دست رفتن طفل شد. میزد میخورد را میگشت ای خوردن موند دمیدم هیچ نمیخورد فقط خود چشمه پوشید میخوردگیش هم میفرید او فقط میخورد تمام ای رهگردی موند مودکم مونده میگفتمش که بچه‌م خالش ده اپا میگفت که کسل میگفت تمام کسل میگفت تمام.
наздикони амирҷон мегӯянд баъди ҷарроҳӣ ва бад шудани вазъи кӯдак онҳо дигар табиберо ки ӯро ҷарроҳӣ карда буд надиданд. аммо табибе ки дар рӯзҳои охирини зиндагии амирҷонро табобат мекард гуфт ташхиси муайян кардаи ҷарроҳ дуруст аст. Маълум шудааст бо чунин нуқс қатъе ки нуқсе ки пузырна почечный рефлекс мегӯянд, аберрантный сосуд мегӯянд. Рагҳои иловагӣ ки роҳи пешоброҳро мебандад ва пешоб аз пешобдон вақти пешоб кардан ҷамъ мешаваду вақте ки вай мехоҳад пешоб кунад, қисми пешоб берун меорад, қисмаш қафо меравад. Дар натиҷаи дар хона табобат кардагӣ, дар ҷои истиқомат табобат кардӣ, доруҳои парацетамол, пардифен, нурофен, ҳамихела доруҳои нестероидӣ мегӯем мо, хӯрдагӣ ва рӯдаҳоро касал кардагӣ. Дар ин мобайн рӯдаҳо сурох шудааст. Рӯдара оператсия кардан, ҷарроҳӣ кардан. масъулини вазорати тандурустӣ ҳам гуфтанд сабаби марг ва дурустӣ ё нодурустии ҷарроҳии амирҷонро танҳо хадамоти назорат оид ба тандурустӣ пас аз таҳқиқ муайян хоҳад кард. муди нав дар Тоҷикистон акнун ҷавонон кулои папаха ба сар мекунанд ба мисли варзишгари шинохтаи доғистонӣ Ҳабиб Нурмуҳаммадов. ин нави кулоҳро мардони миёнсол низ хуш доранд ва харидорӣ мекунанд. Сабаби маъруфияти кулои пашмини сафед дар зимистони имсол ва нархи онро Амриддин Олимов пурсуҷӯ кард. чанд моҳи ахир назди дукони кулоҳфурӯшии Бахтиёр серодам аст. диққати мизоҷонро сарпӯшҳои кавқозии ӯ ҷалб мекунанд. папаха ё сарпӯше ки чемпиони UFC Ҳабиб Нурмагомедов замони ба сабқат баромаданаш ба сар мекунад. фарқ надора мухлис вақте мухлис шид вай сину сол фарқ надора, хоҳ 18 сола боша, хоҳ 70 сола, 70 солаш ҳам харидагия, 18 солаш ҳам харидагия, ҳама мухлис мегира. барои Бахтиёр ин сарпӯшҳоро аз Доғистон меоранд ва мегӯяд таваҷҷӯҳи ҷавонони тоҷик баъди сабқати ахири Ҳабиб бо размандаи ирландӣ Конор Макгрегор бештар шудааст. арзиши ин кулоҳҳо аз 100 то 350 сомонӣ аст. пашми тоза охи моли сифати хуб аст, сифати алоҳ, пашми тоза, пашми гӯспанд аст. барои ҳамин хай арзиш ҳам қадарая. ҳаста ва арзонош искусствина ва ё арзона. дар хиёбонҳои душанбе ҷавонони кулоҳ сафед зиёд ба чашм мерасанд. папахаро ҳамчун сарпӯши зимистона ба сар мекунанд. каримҷон имрӯз барои харидани сарпӯш омадааст. аз анвои гуногуни кулоҳҳо ӯ танҳо ба папаха таваҷҷӯҳ дорад. каримҷон мехоҳад аз дӯстонаш хафо намонад. хеле мо омадем барои харидани ин шапка, на барои зебогӣ, мо барое ки мухлисони Ҳабиб Нурмагомедов ҳастем. Ҳабиб яке аз спортсменои бузургтарини ҷаҳон мебошад. вақте ки Конор Хати Макгрегор бозиро сар кардан, вақти пеше баромадан шамира шапкаро мондана, вақт ҳама балиш кишидна шапкаи худаш. ҳар мизоҷе ки ба нуқтаи фурӯши кулоҳҳои кавқозӣ меояд бо дасти пур бар намегардад. арзиши гарони ин сарпӯшҳои пашмин ба ҳама имкон намедиҳад ки онро харидорӣ кунанд. нафароне ки имкони харидории кулоҳи асрро ки аз Доғистон оварда мешавад ва ҳатто 350 сомонӣ арзиш дорад надоранд, метавонанд кулоҳи аз он арзонтар бо арзиши 50 сомониро харидорӣ кунанд. чандон баъд ҳам ба назар намерасад. аксҳои мухлисони Ҳабиб Нурмагомедов бо папаха ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон нашр мешаванд, таваҷҷӯҳи ҷавонони тоҷикро ба ин нави сарпӯш ҷалб кардааст. мегӯянд бо ин роҳ онҳо варзишгари дӯстдоштаашонро дастгирӣ ва мухлисиашонро исбот мекунанд. хеле ки футболистоа майквошонад мухлисошон месаранд мепӯшанд, мо ҳам хеле мухлиси Ҳабибем, мо ҳам шапкаҳошонро харида мепӯшем. ва кишоварзон дар вилояти Суғд аз нархи ниҳоят арзони пиёз шикоят доранд. ҳарчанд ҳосили низоrat ин сол фаровон шуд, аммо бинобар уфти нархи он дар бозорҳои дохил, деҳқонон мегӯянд аз ҳосили дастранҷашон ба ҷои фоида зарар мебинанд. кишоварзон аз ноҳияи Панҷакен гуфтанд ки тоҷирон ба ҳар килограмм дастранҷи онҳо аз 30 то 40 дирам бештар додани нестанд. با امید دریافت خبرهای خوب برنامه امروز را پایان می‌دهیم. با سپاس به یکایک شما برای همراهی. تفصیلات گزارش را در آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرهای بیشتر از این در www.azadi.org دسترس است. فرستادن عکس و نوار را به عنوان ما فراموش نکنید. فردا صبح شما را انتظار داریم.